J-Sport Football TV yawe. Haribazwa niba iyi kipe ishobora kuzajya ikina imikino yo ku mudugudu, mu tugari, ku murenge n'indi mikino yose idafite ahantu ihuriye n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Haribazwa niba iyi kipe ishobora kuzajya ikina imikino mpuzamahanga ariko ya gishuti. Ni mu gihe iyi kipe isezerewe rugikubita mu mikino y'igikombe cya Sekafa Kagame Cup, igikombe gitegurwa n'umukuru w'igihugu kigaterwamo inkunga nawe. Iyi kipe y'ingabo z'igihugu z'u Rwanda zirwanira ku butaka APR FC yamaze kwandika amabaruwa atandukanye mu mikino yose yagombaga kwitabira. Ni ukuvuga Rwanda Premier League, Super Coupe ndetse n'imikino ya CAF Champions League, imikino nyafurika. Reka turebere hamwe bimwe mu mpamvu zatanze zishobora kuba zatuma idakina iyi mikino. Turebere hamwe bimwe mu bishobora kuba iramutse ititabiriye iyi mikino. Ahangaha ni kuri J-Sport Football TV. Kanda subscribe niba utarakanda subscribe, uze tubane muri iki cyegeranyo kigufiya kigiye kurebera hamwe imyanzuro ya APR FC ndetse n'imyanzuro ya Ferwafa. Ni izihe mpamvu zituma ikipe ya APR FC idashaka kwitabira iyi mikino? Irasaba iki? Niki igomba guhabwa kugira ngo yitabire iyi mikino? Nk'uko tubimenyereye mu Rwanda, dufite amakipe abiri azwi cyane mu Rwanda ndetse no mu karere. Ndavuga ikipe ya APR FC n'ikipe ya Rayon Sport. Reka duhere kuri Super Coupe. Amahitamo akwiye ku wifuza kugira ubumenyi bukenewe kurusha ubundi ku isoko ry'umurimo aboneka gusa mu kigo Skills Driving and Language School. Hamwe n'abarimu ba mbere mu kwigisha indimi, twigisha neza gusoma, kumva, kwandika no kuvugira mu ruhame indimi zitandukanye zirimo Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, Ikidage n'Igishinwa. Twigisha kandi amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga. Umwihariko hano ntawe ukora kabiri kuko dutsindisha 100%. Ngwino kandi tugufashe gutsindira international certificates zirimo IELTS, PTE, Duolingo, DELF, TOEFL n'izindi. Iyo uhisemo kwigira mu ishuri Skills Driving and Languages School, uba witeganyirije kuko twigisha n'imyuga irimo mechanic, culinary arts ndetse n'ububarista. Dufite kandi n'amasomo y'igihe gito short courses. Aya mahirwe ntagucike, dukora iminsi yose kandi ushobora guhitamo kwiga amasaha akubereye. Iyandikisha uyu munsi usangaho ishuri rikorera i Remera mu Giporoso hafi y'ahahoze KFC. Ushobora no kuduhamagara kuri 07 96 89 79 81. Murakaza neza. Nk'uko tubimenyereye hano iwacu mu Rwanda, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ritegura irushanwa rya Super Coupe. Iri rushanwa rishingiye ku makipe abiri yatwaye ibikombe. Ni ukuvuga ikipe yatwaye igikombe cya Rwanda Premier League n'ikipe yatwaye igikombe cya Peace Cup. Uyu mwaka ikipe ya APR FC ibikombe byose yarabyitwariye. Ni ukuvuga ibikombe byose byakinirwaga hano mu Rwanda bitegurwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa yarabitwaye. Hasigaye iki ngiki kimwe gitegurwa nayo cyiswe Super Coupe. APR FC yatwaye ibikombe bitatu uyu mwaka. Yatwaye Rwanda Premier League ndetse inatwara Heroes Cup. Ni ukuvuga ngo igikombe gisigaye cyari iki ngiki cya Super Coupe cyagombaga guhuza ikipe ya APR FC n'ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport uyu mwaka igikombe itwaye ni igikombe cya Sekafa Kagame Cup, ariko si ibyo ngibyo byari bigenderewe kuko n'ikipe yo hanze yagoshobokaga kuba yagitwara. Ahubwo mu gihe APR FC yatwaye ibikombe byose, itegeko rivuga ko ikipe yabaye ya kabiri ariyo igomba kuba yahura n'ikipe yatwaye ibyo bikombe. Ni ukuvuga ngo APR FC muri Rwanda Premier League yashoreje ku mwanya wa gatatu kubera ko hari amakipe y'imahanga muri Sudani, Al Hilal n'ikipe ya Al Merrikh zakije gukina icyiciro cya mbere hano mu Rwanda, Rwanda Premier League. Gusa
APR FC yabaye iya mbere mu makipe yo mu Rwanda, Rayon Sport iba ikipe ya kabiri. Turebye ku rutonde twasanga ikipe ya Rayon Sport yarabaye ikipe ya kane. Turebye ku rutonde kandi twasanga ikipe ya APR FC yarabaye iya gatatu. Gusa ibyo ntacyo byari bivuze kuko amakipe yo mu Rwanda yarayobowe n'ikipe ya APR FC yagombaga gutwara igikombe cya Rwanda Premier League. Rayon Sport yabaye iya kabiri rero niyo yagombaga kuba yakina iki gikombe cya Super Coupe. APR kandi yatwaye ibi bikombe yagombaga gucakirana n'ikipe ya Rayon Sport. Mwibutse ko iyi kipe ya Rayon Sport ari nayo yakinnye n'ikipe ya APR FC muri iyo mikino ya Heroes Cup ndetse na Rwanda Premier League yabaye iya kabiri ndetse na Peace Cup. Rayon Sport yagombaga gucakirana n'ikipe ya APR FC ku itariki tutaramenya, ariko Ferwafa yabivanze. Ikipe ya APR FC iti no. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano iwacu mu Rwanda Ferwafa ryagiye riricara risanga rigomba kuzanamo amakipe ane muri rya rushanwa. Mwibutse ko iri rushanwa ari rya rindi rihuza amakipe yatwaye ibikombe. None hajemo andi ma ekipe ku ruhande ari hakurya cyane y'igikombe. Ni ukuvuga hajemo ikipe ya APR FC yatwaye ibikombe byose, hazamo ikipe ya Rayon Sport, hazamo ikipe ya Polisi, hazamo ikipe ya Mukura zitigeze zegera igikombe. Haribazwa niba iyi kipe ya APR FC nititabiriye imikino ariyo yatwaye ibikombe byose, haritabira aya makipe yandi atarigeze yegera igikombe. Haribazwa niba iyi kipe APR FC nititabiriye imikino hari buze kuba hakinwa imikino ya Super Coupe, kuko Super Coupe iraba itakaje agaciro kayo. Super Coupe iraba itakiri irushanwa rihuza amakipe yatwaye ibikombe, ahubwo araba ari imikino yo gukora imyitozo itegurwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, kubera ko nta kipe n'imwe iraba irimo yatwaye igikombe. Iyi ekipe ya APR FC iravuga iti twebwe tugomba gukina n'ikipe yabaye iya kabiri iwacu yadukurikiye. Ayo makipe yandi ntacyo yakoze, ntacyo yadufashije, gusa yarakumpise nk'andi ma ekipe yose, ariko yagaragaje urwego rwayo. Uko irushanwa ryatangiye ritegurwa twiteguye kurikina muri uwo mujyo, cyangwa se Ferwafa ifata iya mbere ihindurire igikombe izina kireke kwitwa Super Coupe. Mu gihe ibyo Ferwafa iteguye kubikora, APR FC ntiteguye gukina iri rushanwa. Tukiri aho kandi ikipe ya APR FC ntishaka gukina imikino ya Rwanda Premier League. Kubera iki? Ikipe ya APR FC yanditse ko itagomba gukina imikino ya Rwanda Premier League mu gihe hari andi makipe muri Rwanda Premier League atagendera ku mategeko ya Rwanda Premier League. APR FC iravuga iti niba twese dukompeta kaba tugwanira igikombe kimwe, twese tugomba kugendera ku mategeko amwe atugenga. Irabishingira ku kuba ikipe ya Al Hilal na El Merreikh zo muri Sudani zaje gukina icyiciro cya mbere hano mu Rwanda zikinisha abanyamahanga barenga nabo bemerwa n'itegeko rya Rwanda Premier League. Nyamara APR FC, Rayon Sport, Kiyovu, Mukura, Polisi, AS Kigali n'andi makipe yose akina icyiciro cya mbere hano mu Rwanda ntiyemerewe gukinisha abanyamahanga barenze cyangwa se abanyamahanga bangana n'abizi kipe zikinisha. Mu gihe cyo kitarajya ku murongo, APR FC ntiyiteguye nanone kuza gukina Rwanda Premier League. Nyuma y'ibyo kandi ikipe ya APR FC ntishaka gukina CAF Champions League. Kubera iki? APR FC yatomboye ikipe yo muri Congo DRC, Loise du Congo cyangwa se Agre du Congo. Iyi kipe yo muri Congo
APR FC yatanze impamvu zumvikana ku ruhande rwayo ivuga ko muri Kongo hari intambara kandi hari n'ibyorezo bya Ebola n'ibindi bishobora kuhagaragara isaha ku isaha. APR FC iti ntabwo dufite ubushobozi buhagije bwo kuba twajyana abakinnyi bacu ahantu hari indwara ya Ebola. Ntabwo tubahaze, turacyabakunze kandi baracyashaka gukina. Iyi kipe ya APR FC kandi iti muri DRC hari intambara iri kuvuza ubuhuha, isaha ku isaha baturasaho. Ushobora kurasa ku kibuga iyo mitwe y'inyeshamba, ugasanga abakinnyi bacu, abatoza bacu, ubuyobozi bwa ekipe bamwe na bamwe barahakomerekeye cyangwa bahasize ubuzima. Turasaba ko iyi kipe iza tukakira imikino hano iwacu mu Rwanda. Dufite stade nziza twubakiwe n'umukuru w'igihugu kandi dufite n'amahoteli meza yo kwakira abakinnyi. Ese ikipe ya APR FC irasubizwa? Ese nibikomeza gutyo APR FC izakina iyihe mikino? Kandi subscribe niba utarakanda subscribe, ukande like ndetse ukande share, usharinge ku bantu bawe, ubabwire nabo bakande subscribe kuri YouTube channel ya Sport Football TV kugira ngo amakuru ukeneye akugerereho ku gihe. Murakoze.